Bit ke bit mandum ang hoy hoy di hoy la we lamang Bit ke bit mandum ang hoy di hoy la we lamang ba 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 jaba 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 wahai rakan lon kaulan jaba hai nya putra di langit bintang di bumi pada bulan ada glemo lele asa kalon dulon dampi ke merawat teringat sabe di lang kegata ada narawe kisah musambang tung tepo untung tagapo jumba ada narihon yang kamu lambung baku tagulang beta pesuang di langit bintang di bumi pada bulan ada glemo lele asa kalon dulon dampi ke merawat teringat sabe di lang kegata bit ke bit mandum ang hoy di hoy la we lamang ba 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 jaba 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 wahai rakan lon kaulan jaba hai nya putra bit ke bit mandum ang hoy di hoy la we lamang ba 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 jaba 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 wahai rakan lon kaulan jaba hai nya putra MTQ nyan syiar Islam tak semarakan syiar agama tajud gampang tapi dukungan MTQ nyan but yang mulia hatimu iman rasa nyaman dengan alunan Quran tak baca hati gelisah jud kesenang ayat Al-Quran jud kepenawang